ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ହିନ୍ଦୋଳ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳରେ କାମ କରିକି ସେ ମତେ ଆଜି ଅଲୋଡା କରିଦେଲେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏବଂ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆମର ଧର୍मेंद्र प्रधान जी ये सब एवं मनमोहन सामल जी आमर जी समस्त राष्ट्रीय कर्मकर्ता एवं आमर राज्यर समस्त कर्मकर्ता समस्त को मोर हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची तथा समस्त हिंदोल निर्वाचन मंडल जनसाधारण को मध्य कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। समस्त आशीर्वाद सहयोग विश्वास रे आज मो भारतीय जनता पार्टी रे पाद देइछि। निश्चिंत भाव में लोक मानकर समर्थन एवं मत जो भरोसा करी जो दल गोटे राष्ट्रीय दल मत भरोसा करी टिकेट देइछन निश्चिंत